محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي إلياتوهاري المصطفى من مندوري أطهير المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجبر أحوالنا وأحوال جميع المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. وبعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام الكبشتك مندم أم تغني على فما فيك بشتان تورم دينا ولا السلام من دمنا نفلان في أم بزيز على الله سبحانه وتعالى تكبركاي كنيني سد كني بمسامني aka farangana ka sey jangu nimbaran ketan fota ka seka be sababama namborola ambi duko ke anga sababu nyuma ye alkraba sallallahu alaihi wasallam ka sey ka duko ke ajinyan zanmonyi ka sey ka duko ke alkraba sallallahu alaihi wasallam sodunga sanmonyi sirfi kemana musoma afi mana jema afoloma analabama amdi ko kere uye barsabu alaka kere nyanam ka kabo ko lo fe Allah subhanahu wa ta'ala jati kama de be wele ko karamo ko hormo ko shili aka dula ka demba yalla karamo ko tale ko assalamu wajibi anga ze ko kola na sora nyi nyuma ndono wiye na sora nde fitri wala wiye ya rabbi alaka ngi nyuma ndono wiye alaka nange fitri wala faka tanza alako kaka alaya kama alako kachibana sodungo sanmo barka kama namborola ami ful kere al-salama chama ana musoma ye ka duko nyini salama fe ka segi kan zeko duko fitini ke ambal al-salama wiye assalamu wu yalil ilamu annana bi idni al-mawla jalla sha'nuhu ma nyabla patamena ba fa salama chama na musoma ka don Allah subhanahu wa ta'ala se anaka bunyana ka kwarta konnana jalasana okhara fawqa al-minbar al-fiqh al-maliki anzagira kokora minbar al-fiqh al-maliki sanve maliku bon anasika kalamblo kono sigi kemefla an sigi tanina nana Allah subhanahu wa ta'ala sona adamina herala ala fama deli ala kangola shifa kadache kairala fofota an keta foka be sababama ودرس فيها إن شاء الله تعالى أنا بسكيلاني على الصناني على فم الصنا بولادة أدلة قاطعة وبراهين ساطعة في مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي بولادة السكيمة دكورنيا دمدوكا كاكا دلو جيلي دلو منو نانجي كن ألالا anjigi kany alkaraba barikala kwa dalu bi sinzi u bolo jogo ko mandi alkara sallallahu alaihi wasallam bangini nyene je keli aywa kuna fonina aslama ye mvo alkaraba bangini do ko mina ko ke nyene je ko mina ko ke farfonine ni so jaddo alsalama forba jama kulu fe islam ya sharia ye mvo ola aslama bi wala da sikime kadalu jelon sama ulama uras hono kabigi dalaneka o ka gafe sanmo ngono kaka konnanje ye kadim hurmande ma basabu amni almami maliki ka kala nonde amni dina tasara koromowde anga sharia gafe folo alaka la dati sara kayrala
ako ka kitabu kono ko wala yahillu al-fi'lu hatta ya'lama hukm al-ilahi bis-su'al al-ulama ako al-salama nabi baraw barake naba fa ka seneke aba fa ka jago ke aba fa ka bara fitini aba fa fenge kwa ka nyini ka don baran kitiye munyi ko bi don ni dono baw nyini ngali dey okuma alhamdulillahi rabbil alamin min matla ash-shamsi ila maghribiha kaminat li boyoro la kata sa benyoro ma al-salamaya damina naka kasaduma do aywa sama no de anga manyema adam alayhi salamu de ngundiki kira folo an kira laba Allah subhanahu wa ta'ala ka dave ngundigi alkaraba sallallahu alaihi wasallam bangini adobe sezena kana alhamdulillahi rabbil alamin mamana no kasas aywa duma donanga o yambla miri la kwambi konnanje yake al-salamu wiye baso alkaraba kote ad-dinu an-nasiha ni dine kwasigi ma konnanje yaka okuma mawludu do ka do ke nyene jeyi dalu munum be wala al-salamaya sharia la nabi ma kosami yorobo nabi aywa salama jigiya bo anyi anzeko ke fenvitini varal la nyonga ola aywa ambi Allah subhanahu wa ta'ala deli kishine ma chama be Allah subhanahu wa ta'ala mi ve Allah subhanahu wa ta'ala ka fonsriya aka kishine ma chama ke ala dalika aywa tilka rahmatul muhdati o hine dile min Allah subhanahu wa ta'ala yo kere muhammad to ala ambi ala deli ala ka hine ke hine chama ke aywa o hine dile ndigika aywa naka alayay naka sena ka kortay aslamaw ni ñu naka dogo ka fo kungo al-salamaya sharia la nga alhamdulillahi rabbil alamin ambi ala fo ka barka da nganaw temena mononu ye sebenike Allah subhanahu wa ta'ala sona ano ngana monu nga gafe ñu ñamena puma jo ulude ka basaw alkarba kote ko no lu yaru nabi mo te kenemi nga ko ulama u de bi sejo olu senjo non olu de cienta baw yo le ba fo kiraw nabi ngo fo cugula akuma jazallahu al-allama al-sheikh Muhammad al-Hassan wal khadim al-yaqubi al-jawadi nafa'ana Allah bihi amin angara mogodo morakato balula murtani jamana ka Sheikh Muhammad al-Hassan wal khadim alka nasara kayra la gafe nyumandla mi gafe kanu kena ne tarabwaye de akadugula akanu jati kama ay gafe nge mukhtar kunta ka hidayah ka dinema ko kunta men ndi may moke barka kama e kadugo samama mawludu dalluben aywa ne gafe ngona on lenni a gongo bena ala yende men nye sabeni do kala nga nyen zame alala insha Allah taala njigi kan alala kuma kura follow tisenina tanen yene ya dima dugo kenyi o de gafe nganu kena kosobe Allah subhanahu wa ta'ala ni jere la har nabi ngan na ala nyefe ala ka Muhammad al-Hassan sara kayra la apmana fi mashru'iyyat al-ihtifal bil mawlid an-nabawi ay manyuma fo ala ka sallallahu alaihi wasallam ka bangene nyene jakeli dalula gafe ngono sigirat seka abesa maka faranyonga ngaka bigi tamaka ala ka nasara kayra la ko wa kam min atwad ilmin sanafat kutuba tarwi ana atwadan an atwadi ako alakara mandon aya hakili sigi ako donu kulu kaccan munu mapma dengele vode ay kuye kitabu de sebe kitabu nono be ka wala aywa apma ulakali kabu nywana kulu de ma alakara mande doni bawla abena dama dota atwama munu ni salaful khalafus ay yemeni uka aywa doni bayaye no mana ni ndile ni mbogo kele ngwanina al-salamaya ka mo ba minu ka dabadama barabi kenu ka pmay o ngana do imam suyuti yako inna suyuti fi hawihi jaa bima min al-adillati yashfi ghallat as-sadi ako imam suyuti ngana y ko kitab sabe ko al-hawi ako ay fen wala mawludu kola al-kirab bangeni aywa do nyene je keli dagalila membe min ko tigi ka min ko bo ako wal qursalani wal shami wal halabi wal qari wal jazari hal yatannadi ako imam qustalani yenganaye islamiyya aywa shinoba bodon ako shami yu yenganaye halabi yu fana yenganaye alqari wal jazari ako nunu be nganawye munu nye mawludu nyene je kali daka ka sabo ko gafe ko na gafe munu be kala ila qiyam sa'a kata sedu ko le de mele kelima
مع العراقي ومن ينمي إلى حجري إلى سواهم من أقتابنا وأوتادي كو إمام العراقي فنبتي كو ابن حجر الأسقلاني فنبتي شرح البخاري الذي البخاري ولا يرى كوي به حدث الشدة بدا ابن حجر الله أكو فناي مولوك اللي دلو جو أكو أبي ما دون إلى سواهم من أقتابنا وأوتادي ko ale be machama don kulula don nganawla nat segana ni munun to ya tilkal a'immatu aqulu de muhammadi ma nyamawye hufazul hadith rawu ولودي ألكرك حديث الدرشبوية كوي بملكالي أن كل هبت صحيح الفهم نقادي ويا من أنيانا غناولا منو نوكا بمانيوني ماندي على ألكرك صلى الله عليه وسلم بركة سبتي نغنا منوني aka noro sabatira ngana muno ndiso kuna salamiya jome ni ngana muno ngaminani ako ni ngana numbe ya sabati ka ko mauludu nyene je keli ko salamiya sharia jebe ola wa kwa kebab nafasorala assalamu alaikum mandeu ma adiq alwaqti yas'abu sawq aqwalihim kulla ay ngana muno to fo sisa akele ngele pmanywa mi fo ni zigora ntiseka na no yeya nga mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu mina beti soro abbe fana manga gatoyi wode kama ambi fenfiti nizama hakum shay'un yasiru min aqwali ba'dihim wallahu al-muwaffiq lis-sawabi ama dama do ko mafle o ka bigi tama kan fle ba do ko kunta man zavene sange me jatoyi imam qusalani ayu sunane nyina ya sange me duruni sanzabade ay ba do ko ni anga bi makura folo ko matsaka da basigil la watu janyana nonun dile ya soro jien kany ala ka kele nyumande ama folo amina ngana mi bobo were kono kajira ala wode imam abu shamata e sheikh an-nawawi al-imam an-nawawi riyad salihin muallifu ayo muslimu sunan muslimu sharihu o karamoko mi bigita ka aywa sahihu muslimu sharihu ke wode imam nawawi kalana abu shamata defe ayatlo ma jaw al-karamande imam abu shamata bina dallu jaw mawluduk aywa nyina jakkeli dakalila عليهما رحمة الله سبحانه وتعالى أمبي دوكوك كرامو بافلايني إمام أبو شامتا أن الإمام النووي على كهنا أن سلام الشولة إمام أبو شامتا كو أكو من أحسن ما ابتدع في زماننا أكو بمنيوما من دمنا بارنيوما من دمنا أنت للا كو دي ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده صلى الله عليه وسلم ko de bara min be ke sanyelema sayelema kabbe alkira bangini doma mina sadaqati sarakati sanamo mbolila ka halala nafolos nyini ka do bakawna ko bakaw bekkande ke ka di alislamu makabbe alkira bangini doma ako wal ma'rufi ani bara nyuma wara mono be ke ado wa izhar zina ani masrubi bangi ado fin dagabano be donga be ado masalamu fe والسرور أن السلام بالنسجة من بني أدو أكو فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان للفقراء أكو بارن كفراك نيومانيا بعد من باكونا كنيشي فاندوما أكو مشاعر بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أكو من بفاموانا كو دي ألكرا كانوي كو أبي ألكرا كانوي جيرا وتعظيمه أبي ألكرا بني دي جيرا في قلبي فإلى ذلك ما منبو بارنجي ولو دسكونا abajira ko ne mevla ka halala nafulu halaki alakira sallallahu alaihi wasallam bangani nyene je aywa dola ka aywa musaka badebo ka bo fo jamana ni jamana ka mauludu kene do magge fo jamana ni jamana ala jati kama alakira kanu kama imam abu shamata ko fefe mi famwana alakira kanu do alakira bonyendo ako wa shukrullahi ta'ala an ala barakadali ala ma manna bihi min ijadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala bade minge noy alakra badiliye ne mande labayma allazi arsalahu rahmatan lil alamin aye kira minge hinaye akadave be imam abu shamata ka puma janyana waka puma ngadi foka fakadi akapuma khulasa yeminya balma muso aqarra mashru'iyyata ihtifali eid mawlid an-nabawi fi masaqahu puma kona nyebe minvo aya sabati ko mawludu do kado ka seliye kado ka nyenejeye ki seko kala ala baraka dal kama alkara kanu kama ako ko salamiya sharia yo daka ko nanye wa qala al-allama ibn al-jawzi rahimahullah
ngano de to ambolo ni mun na kele o kele to bora boere kono ere bado ko a nene mana hal na sorla yes bahsu jadidu mai ya do saka saka kura do boledo o lubi don bo sede do sabarala ni min zena am ayo ko sabara kilor ma ayo numéro ma be ubo bla uye jien don ba bebla jien don ba betla la ula even ngana fefen to ko fo bukhari shurahu muslim shurahu ayo tafsiru kelaw jien don ba besen numéro nu ka ayo saka saka liye nyonje o ni mami mbo jama kullu yira ka ngi hakiltu yirala ala ka kilin mandi amma يقول العلامة ابن الجوزي رحمه الله أكو مولود كلو أياتلو ما جو ابن الجوزي بنا مين فو أكفسا دسكوما أكو من خواصه أكو مولود دو نينجا كلي مولود كلو فيه الله سبحانه جاتي كما على كربا كانوا كما أكو الله سبحانه كركر لكو أكبويه أنه أمان في ذلك الأمي كو حكي سجيد دو أو سان توبكونو mawma ye dorame do mawludu ko dafa ala jati kama ko ala bi hakili sigidi o tigima aka jena ka lahara la o sa kono ako wabushara ajila binayl al bughayati wal marami ako niso jatteli ma fana do o bi soro mawludu nyene je kelila binayl al bughayati ni nyini fen soroliye wal marami hamim min bi dusukuna kama na gongo min bila ko mawludu nyene je keli ala jati kama ni halala nafale sego dama jirala ko aywa abo nyini fen no ya imma ninde ye fefitini ibn al-jawzi ka pmana afadana kadhalika al-allama al-qussalani rahimahullah imam qussalani yanganaye o fanaye aywa fen voanye fe manasuhu wati koro kama ka pmana nasu fen fitini ako wala zala ahlul islami ako salamiya dungo mawuli yahtafiluna bi shahri mawlidihi alayhi salatu wassalam o bi alkira sallallahu alayhi wasallam bangini do kenyena jeye ويعملون الولائم وبيد من السنمون تبي أدو ويتصدقون في لياليه وسركات بوبو أدوشو بأنواع الصدقات نسركات نونيا تشاماي ويظهرون السرور وبالنسبة جرا أدو ويزيدون في المبرات وبنيوم يبارا تشاماك وكب أدوما ويعتنون بقراءة مولده الكريم صلى الله عليه وسلم على كرة صلى الله عليه وسلم بانغني وبو برو دومون بونيوني ويظهر عليهم من بركاته صلى الله عليه وسلم كل فضل عميمي أكو بارب بين سبب الله أكو على كرب أيوة بركة أكو وبك السبب يه كف سمانديا بعد مبني وجمع كلوكا كبو الله تعالى يرو على كف سمانديا ب أبب وجمع كلو لابو على كرب صلى الله عليه وسلم بركة كما نيجي إمام كسلاني كبماي أكو ومن ما جرب من خواصه ako min jarabila no yera ni don ba bayo famu ko don ba bayo sabati alakra sallallahu alaihi wasallam bangini nyene je kel kerkere ko la kabod ala fama yoro annahu amanun fi zalika al'ami ni don ba bafla de uka biki makan bena dusukun ka fota bena ka soro aywa tlekele mote yoro kele mote imam qussalani fana ko kwa jama kulubi hakili sigi soro fi zalika al'ami asabe kono وبشرى عاجلة كو الله سبحانه وتعالى بي أيوة نسجد تلمندي أيوة أجمع كلما الله سبحانه وتعالى كا أيوة نصر كير الله أكو فرحم الله مرأً اتخذ ليالي الشهر مولده المبارك أعيادا أكو الله سبحانه وتعالى كا أيوة عبد كوك ألك ما هنا كبركة دوم معنا كهيرة كماي مامي ألك رسول الله صلى الله عليه وسلم بانجني دوم منا كاك أيوة نيانا جاي ni ndakurinya flain asorla suraka ko nganaka kitabula risalatul bushara بمولد خير الورى لسيد المختار العلوي الشنقيطي نيا فاي كنت دمسني نايك نا اما تشامانغالا نابي ما با فكو كتابو كو angara moko shakana Muhammad Mustafa wage ako kuna mi ma kwanga fo kitabu ku kwani tlemi mbene do ko tlenye tlejuguye wale na nywana chama munu yo wasiya ukanye aywa kalamba ula okwambe ala foka barkada aywa اظن ان في ذلك قدر كفايه خوف التطويل والاطنابي واتي تشوكو كما مولودو aywa do nyina je kelbi daka ni ndakuru en flambi wasakola وقال عالم عصري في سؤاله وجوابه كورف لبانا دون باب بدو غافي دو سبه الحمد لله رب العالمين غافي
adraktuhu bil shaqiqi ne ya soro nyere badenga de bolo Cheikh Ma'ruf Kunta akwa ya soro alaka ngana bolo Cheikh aywa Corno Umaru Baro Kaye ale de nga leader nyama bay Kaye kitabi ni yalla je ni ya afere sanumugo murela ata sangobo anga alimu asri do de ya sebe avec un mawludu ko pma kura folaw ye pma foku bo ke ka pmba ya be fara nyonga ka beke so aluni jawabu ya yerba yere nyinga ngana bi soraka jabidi ni wati ko rokunde la ra'aytum la ajaba kuna kaba koyi jazahu allah anna wa anil islam khaira alaka nasara khaira la ako abaka pma mawludu dakali aywa kuna fanika al sharia la ako so aluna ko ne nyinga liye ako hel yajuzu jam'u an-nas li qira'ati qasas ahad min al-anbiya ako yala sharia la abida ka mo fara nyonga kan nabi ma doka ko temene barobo aw sirat al-khulafa ar-rashidin amla walma alakra sallallahu alaihi wasallam kan nabla ke kunu non temene ka jama fara nyonga ko luka aywa tarikhunu ka siraw ka baro koro dumo ko lubo mo yala ko be daka walma ti daka de alaka nasara kayda la ko jawabu na ko ne jabiya ko na'am ako bi daka ako walan yukhalifa dhalika muslimu ako salama yarat maflati fonyongo la ako no dakara idan min babi awla qira'atu qissati sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam apma moko faranyonga kan nabi mo ngundiki khulafa u bele jele karamako ko ka barubo ako be aywa o bonda kelela o fana dakale do choko kelela ako fahiya min as-sunnati aywa al-karbaka sunna de ako haythu asbaha al-yawma kathirun min an-nasi la ya'rifuna shay'an an nabiyihim ako maka cha anga jamana labana uta foi don ko nabi maka kibarula makolu faranyonga ka mo ko nabi maka ako sharia bo nyini wala an nasabihi sharifi uta foi do bokolola wala mawlidihi uta foi do bangani chokola wala siratihi uta foi do aka aywa sirala wala akhlaqihi uta foi do ajokola wala shama'ilihi uta foi do aka tabiyawla okuma matido aljina na ni jogo make alaka jonga sanama min jogo ka mo faranyonga ka mo kala o jogo la mawludu do akoye alaka ka sunna de ako so aluna ko ne nyin ngaliye ako hal kana sallallahu alaihi wasallam yu'azzimu yawma mawlidihi kuma kura fala ba fa ko yala mawlud kala be mawlud ko yala ko alaka ya kewa ayra ya nyira nyininga ako yala alaka bay ayra bangini do bunyewa ko mina fo amande do be ka bunye bi cogo mina na'am ay jabi de alaka nasara kayda la ko ako kana sallallahu alaihi wasallam ako alaka bakku ngera yu'abbiru an dhalika bis-siyami ko pambi ayra bangini do bunye jira ayra bangini do kortali jira nishude kama fil hadithi ina fanan hadisala cogo mina an abi qadadata radiyallahu anhu ko alaka sahaba bama abu qadadata anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alaka su'ila an sawm yawm al-ithnain kwani ngara ka bande ndo shunima qala alaka kira jabidi ko ale bo shun dondo ale ba bunye kadam munga zalika yawmun wulittu fihi o yenera mu hudu bangina domina ala ya funye kunen bangina ndene ndo o pama mbinde ndo bunye ni shunye mba do shun basabu nyira bangin dodu ako yawma bu'istu dondo fananim hor cira domina aw unzila alayya fihi walma aywa qur'ana jingana nga domina sahih muslimu har sabakele keme an bi war an fla alaka kelin mandi amma alaka ngana sara kayra la ko jaddada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhikra mawlidihi bis-siyam fi kulli usbu'i ako alaka sallallahu alaihi wasallam ya rabbangini ayo kusman qurquraya ayar kundu suku zanmana anam mande undu sukuna doko kun shakele ako hada alaka kan baran يدل على مشروعيته وباجرانا أيوة على مشروعية تجديد ذكر مولده بما هو مشروع أكن مبارين باجرانا كو عليه ركون ياسكو كدو يمبونيننا أكما بارا الشريعة كباراي نعلى نكرا جنيب أو بارا كليلا أو بسكا كننغان ينيومانيه أيوة نينيدا نيومانيه كدو يمبونيه جرا بس عليه رأي كوري كباكا جرا عليه ياسكو كألا أكما فوي ما توبلي fonga shwaka alaka kilin mandi amma aya yara nyinga alaka nasara kayra la ko ne su'alu na ni nyinga liye
hal amarana allahu an nafaraha bi fadlihi wa bi rahmatihi ako yala ala fama an nyine nyamar yawa kwanga nisoja ni aka fusamandia ko naka hine ko ye jawabu na ko ne jabi ako qala ta'ala allah ta'ala ko qul ma huwa fi man dunyi bi fadlillahi wa rahmatihi fa dhalika falyafrahu ako na allah ta'ala ka fusamandia ko ye nen allah ta'ala ka hine ko ye mbaya maria fi man dunyi ko ne ala ko kan nisoja ni oluwi ala ni suratu yunus ala ayabidurun seki السلام عليكم مندون هذا أمر من الله تعالى أن نفرح بالرحمة هي مريك على فما يرى كوان نسجاني هنا عبد الله بن عباس كو كفضل الله العلم قال الله تعالى في سمانديا كو دوني ورحمته محمد صلى الله عليه وسلم كاكا هنا على كلام محمد در المنصور وين زبتي كرف لبانا الكبايا فايرما كنا محمد إنما أنا رحمة المحدات ne hina kerngarelende ala hina minni aywa aka jongna al mustadraku aywa lil hakim hakim nana ni mustadraku kono alaka nasara kayralla assalamu alaikum mandum assalamu jamakulu wa ba'da hadhihi al adilla al qati'a nindalu jele no njole ko fe la yu'ariru al muhtafilina illa zalimu mashiti datru mawlu kelawla ni ngofe ku lagoshi ku burja iyara dungo kama barsabu ko amadi enni ku yeddama nyona dalu talate fotto nyani kela wala yalumuhum illa makhta'u mashitu jalaki fo mamin vilime aw man ghalaba alayhi shaqwatuhu aw man ghalabat alayhi shaqwatuhu wal mami naka kuna ngoya yagalabu yaraka wattaba'a ilahu hawahu mami yanni dungo menaka ke aywa aka alay wal iyazu billahi ambi allah subhanahu wa ta'ala deli ala kangishi umma wa fil khitami ala kraba mande ko fa labana al ajabu kullu al ajabi kaba ko yemini assalamu ba'da hadhihi al adilla al qati'a wal barahin as sati'a ninaju anadalu jele nunu ngofe min al kitabi was sunna qur'anani ala kraka sunnana wa fatawa al ulama an donbo ka aywa fatawa jeluna fa min al musagharabi أن يوجد بيننا في هذا الزمان من يقول أن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم بدعة دلالي آمين ما كبكويا كبالكو حكي ماي من عليه السلام يقدم على قدام كرلا قبل منين كدون بولا أنا نجمع الله بينه كسي كسكين ندلو نونغوفه يركم الشريعة كتابو فامبه كسكين ندلو نونغوفه كافوكو مولودو كوان ينجي كليه بدا جوكويه كو فيليب بدا أدو والأغرب من ذلك أن من قبوك تمو بكا ودي أن يعتبر من يقول هذا الكلام من العلماء وتكيكا سيكا جاتي دونبو فيو ديكا بوكا تمام بكا وما سلام أي حقل سورو مولو كلاو أيان نسوجا من داك أي إسامني تجاكو يكنا كيكا ناكيكوي كاجير لا كوا كباو بيتشيكا الحمد لله رب العالمين نبي سكي داما منو بكا كي أولو كاكي وكا سكو داما جيرالا الله ستالا ببلا جلي سارا إكا كواليلا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي للياتهاري المصطفى من مندوري أطهير المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما